Ke Bosnia, saudara, umat Islam di Sarajevo, Bosnia memiliki tradisi tersendiri saat menandakan iftar atau berbuka puasa di hari pertama Ramadan. Tembakan meriam, pelepasan ratusan balon, serta sorakan warga menandai waktu berbuka puasa hari pertama Ramadan di situs kota tua Sarajevo. Tembakan meriam pertama kali diperkenalkan penguasa Ottoman pada abad ke-14 di Bosnia sebagai penanda waktu berbuka puasa. Hal itu menjadi tradisi di Bosnia yang terus dilakukan hingga hari ini. Znači, uzbuđenje jedno što ću oglašavati svaku večer sa topom početak, u stvari prestanak posta, početak iftara svaki dan dok traje Ramazan.